Uba granary tangkeu, uba de uparatrai jo uba cheris terfil tangkeu. Ulong bo ulat tiblut ya ki kerteng jong ki breu. Kibadan keti hakaban wan tombor, ya kaying jong uhen men jong u. Bat uladawa baka sarkar, kadai ban register case no ya ki. Bat pato kit no haka CBI. Habai keren berkinau tok kubor hadin baka sarkar MDA. Kalawan ra ek report ha assembly, uba granary ulong bakaying kapdiang ya kini report. Enrai kadawapat badai ban register case kerki ya kini kibadan keti, bat ban pato kit haka CBI. Uba granary ulong ru, bawat lada kani report kabalayo matakasngi. Dagi babun, kelapandamno iki kerteng jongki pulit. Berkiwipat kibala ai sakhi, herai nakaliang jongkaying. Kila tiblut iki kerteng, bat tibru mano badan keti. Hagaji sya kapul detail ni pat yo mo report de mata tinggal syu ipan social media ki points ka to ni re kemakapawi kalau bang nakalian tu ka report ka dosai ba yakin penyap mo kidan kinong penyap kidan biki wan le long le daga bor kilawan daga excessive force ma blak bon blak ki bor plit jingwan along sampai daga bor ikan kumno ban yo penyap i tinakalian jingim ka yang pat long metangi Kapau syai, bagi dan kena siap ini. Bagi lihat dekat bor, penyap kita di dekat bor, sim kabul, saya pernah kerja dulu kami. Tidak kalian juga kaya pergi kerpat kini sarkar. Bang, lakum nuruk kerja penstat no mentah, bahkan register case no iki, bahkan penstat ro, bahkan IT syak CBI. Halo kata. Long fast kerja register case iki, maka kedosa itu, bagi no penyap. Hamtam tu, ketik taktikal timuan mo. Ketua ngi gadam tu bagan register case ki bahkan IT ru syak CBI nama habya daka criminal code against persya ki jonga kumparan ngum kay ngim so e jum pendam juki nama ngi la de teplut uai badan kti ham tu ke kerteng wilayah lot ngim so e da pendam ru ngi ngi teplut kerteng juki baro kimla syu buri ngihun ha ngihun tabaka sa sarkar bagi dipen president ya kita mau ngamene bahkan register case yaki bahkan IT word syak CBI kenapa menjawab pendep ini kam dia pen slab show ini mau slab ini apetang spori nang tangin sa next move pat ya katangin pa betay ba nim ko detail ni tabakang saya nama kalong ketika kam gejongi ka bangin la insulat sendat Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.